Asante sana kazi njema. Tombe 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 tombe. Point zero tombe. Nesis baraka Uvira. Uvira 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 Uvira. Kubita kamata baraka. Kamata Uvira. Point zero singatia. Umuteka no dore ni wose amashimye yose na yanyuwe. Onda kubita kanyaga. Adu ivuguta. Onda kubita kanyaga. Adu ivuguta. Mbesa barundi muravu no aniki. Tuzabadi ya kandi chane. Intare kubita. Biya kivu. Sombi onda kubita. Intare kubita. Biya kivu. Sombi onda kubita. Aha, ngira ngo mwabyumvishe. Reka twakwirirwa mu by'ukuri turatinda. Barimo message. Haba harimo ikitwa message. Amakuru meze rero byifashe bite kubijyanye n'abaguye muri iki gitero cya Baraka. Ngiye mbangira ngo tugenere 5 kuri 5. Narababwiye ngo kubereka amakuru cyase kuba mbagezaho amakuru ni inshingano zanjye kandi nubaha. Mba ngomba kuzibagezaho namwe mujye munkandira kuri like ndetse munagire gute ndetse munakore subscribe, mwandike comment mugira turi kumwe 5 kwa 5. Ubu nta comment nimwe nari nabona. Reka twerekeze muri uyu mujyi wa Baraka turebe barasiwe hehe mu kahe gace. Reka nze gatoya hano akubwira ati wowe ikintu cya mbere ugomba kumenya ko hakuri Mr Seka ariho honyine uzajya ukura amakuru kandi y'ukuri. Nimba rero ushaka amakuru y'ukuri kanda subscribe kandi wibuke gukanda no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo utazajya ugira gute utazajya ucikanwa n'amakuru. Asante sana kazi njema. Tombe 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 tombe. Point zero tombe. Ikintu gihari mwitegereza neza muri aka gace ko kwa Nova. Sinzi nimba muri kuhabona ariko reka nze mbanze verify. Okay. Murimo murakabona. Aka gace ko kwa Nova ni witegereza neza. Ni witegereza neza. Urabona ko hari inyubako cyangwa se hari ikizu gisa nkaho gishaje. Urimo urakibona? Iki. Kirasa nko kiri hagati cyonyine ariko ku ruhande hari iki? Hari akandi kazu wenda reka nkita ikigo cyo kwa Nova. Aha hino rero niho abasirikare motari zose zari zaparitse dore kwa kakekere. Sinzi nimba muri kuhabona neza ariko abantu mumbwire muri comment di abantu ko turi kumwe kuki mutandika comment munyereka ko turi kumwe munambwire nimba muri kuhabona neza. Nukuvuga ngo itegereze neza. Mo hano ndi kubereka aha ni Baraka ariko ndashaka kubereka aho iki gitero cya kubise tayari direct. Drone za kamikazi uyu muhanda niwe bahita bakomeza bagakomeza bakaza za Baraka. Sibyo? Sorry bakaza bagana point 0. Ariko bari baparitse ahariho bari gufatira iki? Bari gufatira ibikoresho kuko iyi nyubako muri kubona iyi ngiyi imeze gutya nka iyi. Aha niho muri iyi zone ubundi reka nze mpa crossing bakira kana. Abantu mwandike comment mumubwire nimba mu by'ukuri muri kuhabona. Nukuvuga ngo namaze kuhamakinga wenda ku buryo mugiye kuhabona neza. Ikintu gihari niki cyangwa se icyabaye niki? Itegereze neza. Aka gace niho motari zari ziparitse cyangwa se aba basirikare ba Ibu Special Force bari bafite amamoto mamoto ya Haujini 150 niyo bafite cyane cyane niyo bari gukoresha nayo abashinwa na mamoto akomoka mu Bushinwa. Nukuvuga ngo bakimara guparika ahangaha bari bahaparitse ari nk'abamotari ka 36 barimo bafata iki bapakira ikintu cyitwa amasasu ndetse n'amadiration cyangwa se ibyo kurya by'abasirikare by'umwihariko ariko tasikazi kaba zarebyiri kubera ko batari bushobore kuva muri aka gace ngo berekeze point 0 bakoresheje imodoka cyangwa se Land Cruiser cyangwa se amakamyo. Murabizi ko haciyemo iminsi mike cyane M23 iri kurasa amakamyo ikoresheje drone, ikakubita amakamyo ikoresheje drone igashwanya gusa. Hanyuma bafata icyemezo cyo kutongera gukoresha amakamyo ahubwo bahitamo gukoresha aya mamoto.
icyabaye n'ikireba nukuvuga ngo icyabaye reconnaissance ya M23 bari babizi neza ko bagiye guhindura strategy. Abantu turi kumwe ndi kubona umuntu witwa Kinyogote ati 15/5 ati turi kumwe kabisa. Hanyuma Ndayimana Emmanuel nawe yambwiye ati wowe turi kumwe kabisa, komeza uyatugezeho ati dufite akanyamuneza kenshi ati intare hejuru. Hoya akanyamuneza kuko kagomba kuba kariho gahari kabisa, kuko urumva twari duhangayitse kumva ngo Minembwe ngo harimo kilometero kimwe ngo bakabagezemo. Hanyuma se n'ubu ngubu kandi reka ubu ngubu bwo ufite n'akantu wakigurira, ufite akantu wakigurira agacupa rwose ukavuga ati reka nkasome, kuko byibuza abaturage abasivili bafite amahoro. Icyabaye rero ni iki, drone za reconnaissance za M23 na twirwaneho zari ziri tajari ziri standby. Nibwo rero bamaze kubabona neza babafatishije ahangaha bari baparitse, dore kuri no ekeri kuri iki gice cy'ahangaha aho bari baparitse aha gutya. Hanyuma drone ebyiri zirekura ibisasu bibiri, ariko ibi bisasu mu kugera hasi byavuyemo ibisasu birenga hafi 60, kandi twinshi udusasu twinshi kandi tubastinga ku rwego rukomeye cyane, kwa kundi ubona mu by'ukuri amakompraje abiri ariko yajya kukugera ukajya kubona ukabona arasandaye, abaye amakompra menshi, bibaye ibisasu byinshi. N'abagerageje kujya gutekinga kava aho bagiye gutekinga kava bahabasanze, aho bagiye kujya gutekinga kava bahabasanze. Sorry, ibi bisasu byahabasanze. Ati ni Bosco ati turi kumwe turagukunda, asante sana kabisa Bosco, asante sana. Nawe andika comment mu by'ukuri umbwira ati turi kumwe, unabwire nimba amajwi akugeraho neza. Ngira ngo natinze ikintu cyabaye, mwumva izo moto zigira nko kuri 36 zaje zikikubitamo amakompora papa. Icyo kintu uracyumva, zikikubitamo amakompora. Izo moto zifite santi ubwazo, bajye babashyiramo litiro 11, litiro 11, moto 36 hajyamo igisasu cyangwa se hajyamo utusasu. Ubundi ibisasu babyita kareya, ibisasu babyikoreye ibindi. Drone irakirekura ariko kikajya kugera hasi, nimba barekuye drone zirekuye ibisasu bibiri kikagera hasi, harimo noneho ibindi bisasu bigera muri 60. Kandi imagine nicyo kiri kuba, nicyo kiri gukubitishwa, nicyo kiri gukubitishwa izi ngabo z'abarundi. Niki cyahamuye abadede, izi drone nizo zahamuye abadede. Bashwanyaguritse ku rwego rwo hejuru. Noneho na essence yongeramo akayo, na essence yongeramo akayo. Witwa Jean Damascene nemeye ati turi kumwe bizitaseka, ati turagukunda, asante sana. Abo basirikare nabo Bushinwa ati cyangwa ati ni Steven. Nukuvuga ngo ikintu gihari ntabwo ari abasirikare b'Abashinwa, ahubwo Kisekedi yafashe special forces za Ibu azihereza moto. Izi moto zikomoka mu Bushinwa za Haojin Sasenkan. Hanyuma izi moto nizo zari ngo zigiye gukoreshwa muri operation yo kwerekeza hehe, kwerekeza muri point 0 kujya kongera guhangana na twirwaneho na M23. Ariko ntabwo drone za M23 ziri gutanga agahenge cyangwa se ziri kubaha agahenge. Buri operation yose bagerageje gukora bari guhita mu by'ukuri bayisenya ku kanya direct. Ubu tuvugana abaturage rero twerekeze kuri ibi bifaru bya M23. Ibifaru bya M23 bigera kuri 3. Amakuru nabwo ari kwemeza ko ngo byasenye imbunda rutura z'ingabo za leta ya Kinshasa. Izi mbunda rutura zazisenye he, byari bimeze bite? Rukuvuga ngo murabizi neza ko urugamba rwahitwa kwa Murima rwari urugamba rukomeye cyane, kandi ahangaha ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zazi afite ibirindiro nabyo bikomeye. Ahanyuma hari imbunda za Musada. Imbunda za Musada nubwo zaje zishaje, kuko biranashoboka kare zazindi z'u Burundi, kuko mwabonye nk'imbunda ba presentinze ejo bundi muri guardi yabo n'imbunda za kera cyane. Gusa bagati ati zimbunda zimaze imyaka bagabo,
ati gusa nyine dufite abahinga, ati barongera bakabiropara. Ati nibijya bisaza ni nk'indege. Ariko imbunda zirasaza. Icyambere hasaza na tekinoloji yazo. Na tekinoloji irasaza. Ibibunda rero bya FARDC byo byari bifite tekinoloji igezweho, biri hano bita kwa Murima. Akaba ari nazo mbunda zasharingaga aho rwabaga rwahinanye. Izi mbunda rero hari bifaru bibiri bya bitatu bya M23 byahise bya divasinga ikubagaho bifite komanda wasiritse cyane. Biriruka bifite n'abasirikare. Bijya ku gasozi kitegeye hariya kwa Murima. Bitangira gusheringa amakompra aremereye cyane kuri hari izi mbunda. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa babura iki? Babura uburyo bahungisha izi mbunda, barazitabo ubwabo barirukanka barigendera. Birangira bigenze gute rero? Birangira izi mbunda ibi bifaru bitangiye kuzirasaho kuri target. Witwa Gaspari bahufite ati turi kumwe 5 kwa 5. Hanyuma ati komeza ati kabisa ni fresh. Uyu yitwa Kinyogote. Ikintu nababwira nuko kugeza amagingo uko biri kugaragara twirwaneho na M23 bafashe icyemezo cyo kwerekeza mu gace ka Baraka, kwerekeza kujya kubanza festival gutabara Bibogobogo, kuko abaturage kugeza amagingo ya Bibogobogo nabo bari kugira gute, nabo bari gutabaza ubwabo. Abaturage Bibogobogo bari gutabaza. Amakuru akemeza neza ko ngo gutabaza kwa Bibogobogo kwa abaturage ba Bibogobogo bishobora kuba bifite aho bihuriye. Ngo ibi bya Bibogobogo bishobora kuba bifite aho bihuriye no kuba ingabo zatsinzwe cyangwa se ingabo z'abarundi zatsinzwe ziri kujya kwihumura kuri abaturage ba hano Bibogobogo, kuko aho baracyarimo. Uyu yitwa Munyankindi Jean Bosco ati nitwa Munyankindi Jean Bosco ati dukunda ukuntu uduha amakuru, ati utwereka aho byabereye, ati Mr Seka ati komerezaho. Asante sana kabisa, asante sana. Igihari gikomeye cyane rero cyabaye, abaturage ba Bibogobogo kugeza amagingo ya bari gutabaza. Wakibaza ngo kuki bari gutabaza? Ese ubundi situation yabo cyase aho bari hari bande? Hano za Bibogobogo aho bari hari bande. Bivuga ko ngo Bibogobogo ntabwo twirwaneho ubwayo yari yabasha kwizingatira ku buryo igira gute, ku buryo yatabara abo baturage bawo. Ahubwo amakuru yemeza neza ko ngo ariko gace gatumberewe, niko gace gatumberewe isaha n'isaha gashobora kugira gute, gashobora kuza kabatombe, kubera ko abaturage baho ntabwo no muri twirwaneho bihorere, kubera ko abenshi ni abanyamurenge. Murabyibuka Kongoro ahajya, ngira ngo muribuka Kongoro ahajya, murabyibuka neza. Reka nze mbereke kuntu bimeze. Nubwo ari ishyamba ariko gerageza witegereza neza iyi Bibogobogo. Nureba Bibogobogo ubwayo abaturage basa nkaho basa nk'abari mu kato, ariko nanone hegereye ibindi bice, kandi bice biri kugera biberamo icyitwa imirwano. Aha, reka wenda ngira uko. Agace ka Bibogobogo rero amakuru ari kwemeza ko abaturage ubwabo batangiye guhamagara muri AFC 23 ndetse na twirwaneho, bababwira ko bakwiye gutabarwa. Kubera iki? Kubera ko nubundi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ziri kubakorera byamfurambe. Abenshi bari gushimutwa, abandi bagakubitwa, kandi ibi ngibi biri mu bintu batamenyereye. Ibi biri mu bintu batamenyereye. Twirwaneho rero yemeje kuko byagenda kose nayo igiye kugira gute, igiye kwinjira no muri aka gace ka Bibogobogo cyangwa se hano muri Fizi, bakajya kurenganura aba baturage, kuko ngo ntibashobora kwemera ko abaturage bakomeza kugenda bababara. Nimba ingabo zatsinzwe gute zajya kwihimura ku baturage b'aba civil kweri? Can you imagine? Santere ya Bibogobogo isa nkaho iri ahantu mu ishyamba, ariko nanone haratuwe.
abantu bari kwibaza ati se nimba twirwaneho koko igiye kwinjira, nimba twirwaneho igiye kwinjira muri ibice bya hano, ikinjira Fizi, ikinjira Baraka, yego biraba bigaragara. Ubwo bivuze ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa biri bube ngombwa ko cyangwa se biri bubasabe ko bahunga. Ubwo barahungira Karemi, si byose handi bahungira. Ubwo barahungira Karemi, hanyuma iyi Baraka iraza gufatwa na AFC M23 ndetse na twirwaneho. Ariko ukibaza Prendoro Ruzizi abarundi barasigaramo, kuko urumva Rumongi iraba ifunzwe. Namaze kubibabwira, mbabwira ati iyi Baraka ikintu supporting aho nyamukuru ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ni byambuka biturutse hano mu kigo cya Rumongi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na force nyinshi zikahaca. Ariko noneho nibamara kuhabana bamaze gufata iyi Baraka, bivuze ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa yatamanuka pfingi yiza Karemi, sibyo? Ariko byibuza twirwaneho irabifunze. Iki kigo cya Rumongi cyakomezaga gitanga umusada kuri ibice byaha hakurya za Baraka. Uwitwa Abdul Karim ati turi kumwe 5 kwa 5 ati komeme tugezeho amakuru ati umuriro ntudutenguhe, ati umuriro ntudutenguhe hamwe na network. Oya humura rwose ntago uri budutenguhe. Iki kigo cya Rumongi ni kimwe mu bigo bihangayikishije abasirikare batwirwaneho, ni kimwe mu bigo bitanga umusada Baraka, ni communication ya Baraka, ku buryo nibamara kuza aha ubwo bivuze ngo twirwaneho ifashe Baraka direct babafunze ano mazi kugera Uvira. Ariko mwibuke neza ko Prendoro Ruzizi haba hakirimo abarundi cyangwa se haba hari gukontororwa n'abarundi, kuko igice cy'u Burundi cyaba kigihari. Abantu baribaza ati se bari buhite banakomeza berekeze no muri ibice bya Prendoro Ruzizi? Ese bari bufate Uvira? Ese bufate Baraka Uvira igume inyuma idafashwe? Ibyo byose ni biri kwibazwa. Ariko ndakubwiza ukuri kugeza amagingo aya ukurikije intumbero y'ibiri kuba ahangaha bibogobogo umuriro watse. Reka twerekeze ku kijyanye na Wazalendo zaguye mu gatego cyangwa se muri ambushi ya M23 hano hafi na Mwenga mu gace hagati yo kwa Murima ndetse na Mukera. Aba Wazalendo rwose ngo bashaka kuzenguruka ngo baze mu bikuyu cyase mu bice bya hano za Mwenga, bakubitana n'agatego ka M23, bararaswa ku rwego rwo hejuru. Abagerageje kwinjira muri ibi bitero bose ahangaha kwa Murima ndetse hagati yo kwa Murima na Mukera no kwa Mukera bose barashwe, bose bahasiga ubuzima uko ari 62. Uko ari 62 bose bahasiga ubuzima. Kano imagine kwa Murima twirwaneho yari yamaze kwafata, ariko Wazalendo zirikora ngo zigiye kongera zize zigaba ibitero hano hagati yo kwa Murima ndetse no kwa Mukera. Bakubiswe ku rwego rwo hejuru hahandi bo ubwabo batari bazi ngo ibintu biri kuba ni ibiki. Bakubiswe ku rwego rwo hejuru ku buryo nta numwe wasubiye inyuma. Ibi ni bitero byagiye biba, ndetse n'ipota sasi na majiru icyase uko ibintu bihagaze kugeza amagingo aya. Nkubwije ukuri M23 wagira ngo hari indi audience ifite kubijyanye no kuba iri kugenda yirwanaho kugeza amagingo, kuko twirwaneho ubwayo urebye uburyo uru rugamba rwaha muri Kivu y'Amajyepfo rukomeye. Ntabwo izi drone zitagaragara, izi drone zidafatwa n'amasysteme y'urugamba, izi drone abacanshuro bakozeho bikanga, izi drone zakasa mutwe ziri kugenda mu by'ukuri zikora akazi ka M23. Ntago wambwira ngo ni urugamba ruciriritse ruri kuba hangaha. Hari kuba ikintu cyitwa intambara ikomeye. Byabe ni ngo FARDC zamura ngo za Sukoyi ibaze drone irasa indi ndege kandi biri kumwe mu kirere. Wakibaza ngo iyo drone imeze ibaze drone zikagucunga na radar indege ifite ikoranabuhanga ntiyifate, ikajya hejuru indege ikayerekura y'igikompora, indege igashwanyukira mu kirere.
Reka twerekeze ku gitero cyabaye Tanganyika. Igitero cyabaye Tanganyika ubwo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ziri kugerageza kwambutsa ibikoresho ndetse n'abasirikare. Drone mu bwoko bwa kamikazi itaramenyekana aho yaturutse yakubise ubwato bwari buri kwambutsa intwaro hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bikava ko ngo bwavaga ahangaha hari umongi narindi kubereka. Amakuru avuga ko ngo izi ndege ngo zavaga ubu bwato ngo bwavaga muri Rumongi buzanye umusada Baraka, ariko hakaba wari umusada w'igikoresho. Ubwato rero mu by'ukuri bwaturitse bukimara kwambuka uno murongo mubona w'umweru uginjiye ku mazi ya Kongo. Abana ariko turi kumwe, nyandikira muri comment umbwire bwaturukaga ahangaha Rumongi bwerekeza hano Baraka. Amakuru avuga ko ngo M23 ariyo iri gushyirwa mu majwi, ariko ibingibi byo nanjye sinabihakana kuko uko byagenda kose mu bice byinshi bijye bitandukanye M23 kugenda ikora mu operation, ariko ngo ni iri gushyirwa mu majwi yo kuba yaba naka kana ariyo yagakoze. Nizi nkuba zakubise hano mu mazi ya Tanganyika ariyo mu by'ukuri yaba yazohereje. Andi makuru ubwo ibi by'ubwato ndaza kubikurikira kugira ngo nze kumenya inkomoko y'iki gitero, ariko reka tugaruke kuri matekwa zamaze gufatwa z'abarundi by'umwihariko zageze gutya zirandika ziravuga ati nyakubahwa General Neva waturengera nk'umugaba mukuru w'ingabo, ati waturengera M23 nta kibazo cyayo, ati gusa uturengeye tukava mu maboko ya AFC M23 ndetse na twirwaneho byaba ari umutima wa kimuntu twahita twizera abadede ko bazadukurikirana iteka ryose. Ariko ndakubwiza ukuri abasirikare b'abarundi barimo barahungira ubwayo mu kigunda, nta kintu na kimwe Neva ari buze kubamarira. Hagasura hamwe ngaho mbwira wowe hari icyo Neva yakora kugira ngo abasirikare b'amatekwa abakore mu maboko ya M23 ukurikije uko bimeze. Asante sana kazi njema. Tombe Koinzero tombe Nesis Baraka Uvira Kubita kamata Baraka kamata Uvira Koinzero singatia umuteka no dore ni wose amashimye yose na yanyuwe Onda kubita kanyaga adu ivuguta Onda kubita kanyaga adu ivuguta mbesa barundi muravuno aniki tuzabadi yakandi cyane intare kubita biya kivu zombi Onda kubita intare kubita biya kivu zombi Onda. Izi matekwa rero mu by'ukuri z'igisirikare cy'u Burundi bivuga ko ngo abenshi bagiye bafatirwa mu mirwano ikomeye yabaye ahitwa Ruina Mavi, Mikenke ndetse na hano muri Rundu birumvikana yose. Hanyuma kandi ngo hari n'abarasiwe mu bice bagiye bafatirwa hano za ngo usibye muri bice hari n'abagiye baturuka za Karingi barakomeretse, ariko mu gihe cyo gukora Wizdoro M23 iri gusatira point 0 aba basirikare barasigara kubera ko abenshi ntibabashaga kugenda barafatwa na M23 ndetse bafata n'ibikoresho byinshi point 0 bahafatira ibikoresho byinshi ku rwego rwo hejuru. Bikaba ko ngo abo basirikare bafashe icyemezo cyo kwandikira igihugu cy'u Burundi cyangwa se General Neva ngo kubera ko bizera neza ko General Neva aramutse acishije make akareka kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamurenge ndetse akagira n'uburyo yumvikana na AFC 23 ko bashobora kurekurwa bagashyirwa mu maboko y'igisirikare cyabo. Igihe ari gikomeye cyane rero ngo nta gisubizo na kimwe ahangaha bakizezwa, ariko urwandiko rwo nimba ruri bugere kuri Neva sinzi rwose, ariko uri kureba inzira karengane z'abana b'abarundi ziri kugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agahinda kakakwica ukibaza se aba barimo baraza kurwanira ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi hano ku butaka bwa Kongo. Ukibaza icyo kintu. Amakuru ari kwemeza neza rero ko ngo abasirikare bafashwe ari benshi by'umwihariko b'abarundi, ariko ngo n'abahaguye nabo ni benshi cyane ku buryo igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya uretse kuba hari amazina akomeye mu rugamba cyangwa se hari amazina akomeye icyo cyendaga ashakwa, ariko ngo igihari hari n'abaofisiye batari baboneka bagiye bagwa muri uru rugamba rwaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukibaza se abaofisiye bazagaragara ryari, bazaboneka ryari? Ofisi agwa ku rugamba bakamwihorera.
nagahinda gakomeye cyane rero ku baturage b'abarundi by'umwihariko bafite abana babo bagiye mu gisirikare cyangwa se abagore bafite abagabo babo bagiye mu gisirikare, uretse ko abagore batari baba benshi mu gisirikare cy'u Burundi, ariko ubundi hagakwiye kuba harimo n'abagabo bafite abagore babo bagiye mu gisirikare. Abenshi rero bari hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bari kugenda bagwa mu rugamba. Ibingibi kandi ngo nta kibazo biri gutera General Neva ndetse na Prime yo ngabo, kubera ko ngo gutakaza abasirikare benshi kuri urugamba nizo nyungu zabo, kwa ko Tshisekedi arabishyura. Ikindi cyongereyeho, murabizi ko ejo bundi bari batangiye kujya babaga bakapakiramo amabuye y'agaciro bagahambira, barangiza bakajyana amayiti cyangwa se bagashyira amabuye y'agaciro hasi, hejuru bakagerekaho za mayiti. Ibaze nk'iyo operation, ibaze nk'iyo operation please. Hanyuma reka no gutinda mbanze ngaruke kuri Uzima Bola, umuganga gakondo ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akuvura indwara zitandukanye by'umwihariko abahuye n'ikibazo cy'amarozi. Birumvikana ahangaha arabavura abarozwe, amatamikano, amarengano cyangwa amategano, birumvikana amatongerano. Uyu muganga arakuvura, akorera Igoma hano hafi na Lakivele. Ikindi cyongeyeho kandi ushobora kumuhamagara kuko ururimi waba ukoresha urwo arirwo rwose murumvikana, kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 9 865 863 iyo nimero urayimubonaho. Ururimi waba uvuga urwo arirwo rwose, indwara waba urwaye iyo ari yo yose, aragufasha agusubirana ubuzima bwiza. Hanyuma twerekeze muri Kivu Amajyaruguru, mbabwire uko situation ihagaze hano muri Kivu Amajyaruguru, dore ko ibintu naho ngo byakomeje kugenda bihindagurika. Kisangani kuraswa kwayo byateje igihombo gikomeye cyane ku byerekeye urugamba rwari rwamaze gupangwa. Felix Antoine Tshisekedi yari yamaze gupanga uko urugamba agomba kurukura, ndetse yamaze gupanga uburyo agomba guhashya M23, ariko aza gutungurwa no kubona umutwa M23 ubashije kurasa Kisangani ku kibuga cy'indege cya Bangoko. Ndetse ni Bangoko ni cyangwa ngisomye nabi Bangoka, Bangoka International Airport. Ikintu gihari cyabaye ni kirero, iki kibuga cy'indege cya Bangkok muri kubona imbere yanyu cyari kirimo ibikoresho koranabuhanga, cyari kiriho station ya controller za drone ku byerekeye ikirere, kiza kugabwaho igitero n'umutwe wa M23 bashwanyaguza ikoranabuhanga rya controllaga drone ndetse n'amadrone yari ari kwifashishwa kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Biza kurangira rero igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa gihombye ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko ibikoresho akaba ari no mpamvu ngo kiri gukubitwa. Niyo mpamvu rero kiri gutangaza, hari amakuru yemeza neza ko ngo bucici ku iki kibuga cy'indege hashobora kuba hari kongera hazanywa ibindi bikoresho. Kubera iki ari kuzanywa ibindi bikoresho rero, barashaka kurwana ku rwego rwo hejuru kugira ngo bagaragaze ko umutwa M23 utabashije kugira gute, utabashije kubasubiza inyuma, ahubwo baba bakiri kugira gute, baba bakiri kwikusanya. Ibi byose biri kuba mu gihe umutwa M23 amakuru ari kuvuga ko ngo igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwisanga bageze Warikare kubera kugenda bahangana n'ibitero bituruka ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, by'umwihariko muri Warikare. Ahangaha kakaba ari agace kari strategique kubera ko Warikare igizwe n'ishyamba. Murabyibuka ko M23 yigize kuhafata, biza kurangira iharikoye ku bw'itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika, nk'uko byabaye muri Uvira. Ariko kugeza amagingo ya iyi Warikare n'ubundi ndacyumvikanamo ama operation akomeye, isaha n'isaha mushobora kumva rwongera rwakubise, mushobora kumva rwongera rwakubise. Hanyuma rero agace ka Masisi, Rucuru ndetse na Rubero, ahangaha ni uduce by'umwihariko AFC M23 iri gukontorora. Kugeza amagingo amakuru ari kwemeza neza ko ngo bari kugenda bakuramo ikintu za casualties zagiye zitsimba mu mazu, aba bari kugenda batoragura gake gake bakuramo ama operation akomeye cyangwa se operation kubura. Ari nako kandi mu mujyi wa Goma naho ikijyana na surveillance kirahari. Abaturage barasabwa gutuza, ntibagire ngo ikibazo rwose cy'umutekano, kubera ko M23 yamaze gukaza ikijyanye n'ama operation yo guhiga by'umwihariko aba FDLR bagiye bitsimbatsimbamo hano mu mujyi bakihisha muri AFC M23, kandi mu by'ukuri batagendana nayo, batari kumwe na politike yabo. Aba bose bari kugenda bahigwa gakeya, za Munigi, za Rukoko, za Buhumba, za Rucuru, za Kibati Institute, za Mutaho, za Muja, za Rutoke, za Tulungu.
za Katoyi, aha hose ari kugenda hakorwamo ama operation akomeye. Ntabwo ibintu byoroshye, ndakubwiza ukuri, I'm telling true, ntabwo ibintu byoroshye habe namba. Nguko rero ngayo, nguko uko situation ihagaze, nguko uko ibintu byifashe ku rugamba kugeza magingo ya munyanyemerere abe ari ahanga ncumikishiriza izi update. Mbashimire cyane mwese twatangiranye muri izi update kubyerekeye urugamba cyangwa se uko ibintu byifashe. Ngenda cyahari ndacyakurikirana gatanu ku kandi kugira ngo uze gusobanukirwa ikijyanye n'amakuru muri rusange. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Health Care atugana tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu.